Fatalo fatu la tunu pele sa mo nei tula laso. Ia tausia o lunga pele o ina masina le soifua manuia o si o tato tunu pele fatalo fatu pe man malu. Si tato tunu pan tulanga falupe ia la le o isi upu. Ia fatalo fatu fu ile tu vai ole tala lei fa fena ingam fatua ia mulet pel faftai nga duenga loto fena iai wa tal sanga mo se file mu mal manuio se tato tunu ia Samoa le ngang falolo o le toe fa uina fo ne o tato proklame o le toe si il matala langa ia nei aso ia o ma fatase ma le fionga ia fa wo fatu tielu o tava mai le tu malo fa palota o le va a fonti ia o ilalo o le fua le va fa fai o fa tutua ile tua Samoa tasi o le fast ia fatalo fatu lo fioma fa o nei tu la aso fa ftai le fa no me lo temi se fatano foi mta o polo fia mo foi se do ma se fia foi se tato tu no lo tapo mai ia moliatu le fatalo fa le ngan falalo ia tu atu nei temi te e fesa u fatalo fa se tato no ma falalo lava ia alo va ftai so ma la va tai mo nei ia no ia o te fa mo ai talo fa tu le stato atu no i so se ai tu le la langi um fai un to mo mai le nei polo kalambe ai mes foi sa mo nei ia fa mo atu fa talo fai ele tu pa o le au fai nga luenga le atu no fal tua mo no fa alo lo fa pe no to fa le malui so se fa fai tau langa awale asuina o le vaiola mo le ola fa le nga o tato atu no ia ma no olo fa pe no to wa ma wa ia no fafo ia atalo fa fo ile pa ia malu Samoa lo fa anta fa fo mai le nei tu lai pa ia tama ainga ma ainga tam ia o so ia tu mu ma puli tu au mala tau ainga tai mal va fonti ia e a fo io no va sa fa talo fa to si tu malo va fonti ia ole mo fo ile tu pa ole au na le tua so se fata fai te blanga to fal tua ma no fal ia pa ia le fio lo fai nga ole au le tu malo pa ia la fio ai ngai lua sa le valasi ma sa fen no pa a fio le usoli ia malu to fa matua ya tala mai vau ya malu yen cha ma atua le fa won ya au pu ya te oele pa fonti ya male lo tato tu maloi tu pai pal tua matausi e matina uma fa pe ale malo si le tu malo au rufu tasi wa va amole pa lo te ne tau sang atalo fat malole sa no la fioma fa o ia ola tala me fa solo si ta fata ta no ne fiafi ia e mo mola mon o fa si wa atono fo i o lo fo i lo ta tua si ta to malo nga lo nga sa fe mai mala fioma ia atono o so fa mtana ngai stem ai mo mola mon o fa si atu pem fai ona sa no pupu fo ile ilo tupu ai fo ile tu malo ia ma lui tau fo isa fe ngai ma o ilo tupu langa tal vo ia fa pe fo malo nau ia o atu lo langa o ina stulanga lei awa fo ilo manuia fa pe fo manuia se wa ina fa pe fo ile tu malo ia ma so tatu atu no fo ia paftai mole fafsi ia ole au na fa na wila solusu tolu te sema tasiva limaiva no winga la na ono tasine yo tau sanga te sema la te atnei ela te ono tasi tau sanga te minei na fa na usal au mua ale patal nu na lo tina ia ole ono tau sanga
tasiva ono lima e mo ina o whanau se lau mua ia e whai ama o mai o mātua i le nu o lo tamai sa wango i whangaloa lo tamai long tina fo i o le se lau mua fo a ingo solo vi ia le ono lima mato o mai mautua i lo mau te nofo i whangaloa sa wango i whangaloa ia na amata mai la o a o ngā tūranga rua ina from Prima 1 ia tusala e 5 tausanga sa o ia le primary school ia a tolos tasi o tausanga ia o tu ua loa ia tu ua loa o wainga sawan a wa matano o sau te alu te aonga ia tausanga e lua mua i le ano ama junior high school sa o no whaonga i Salofata. Salofata. Yo sa ina le Salofata le ano ama junior high school. Ya umatau sanga e lua ina fitu tasi male oi fitu tasi male fitu lua. Ya fitu tolu male fitu fa o walu i kolisio sa nele mo sa uno futu ma wat. Ya talwana o wese mal mato ainga o fitu tasi o tau sanga. Ya sa fa mo walu tuapa o isi weekends. Ia apea na motusia mai alma tu so tanga ma matua le taimina i no o sauti a onga i Salofata ma au te arua lai tua whai mo wale tua i weekends ia a ole motivation po ole pe ole o se lui fo ina ne na lai na lui ina o whaala ia o nau le oa onga ole nau o matua na lia o le ngaro rue ma losi o matua i e so en tupe tonga matopiri fai mau tangi pe o mahau fau ia taimina o au ngau lai titi ia sa pe o le mafu angana nau ia le leira wao ia umolota usanga e lua i kolisio sa nele ia taimina na maua scholarship ia lo uso sa o ngai lumbuanga lo uso matua ia apelu i New Zealand lawa i New Zealand taimina ia fai mai sili pe ulat i New Zealand fa awa ila wa onga nasa ile ava no am fai na watu e fa awa onga ia maulunga tu sa high school ia o lole le fitu lima o lo i New Zealand wa onga ile Henderson High School na mau malo tua fine sa no sa onga foi le moenga tu sala sa avatua ya ma ua tongia ma tua inga ma pase se mateo ai a onga ya la ina le fitu lima fitu ono fitu val ya umai le high school le fitu val foi sa wa onga ila lo le Wellington Boys College wa na umorola o form 6 pasi la o school C accredited la UE ia o lo ele pemi na o palai mai lo scholarship ia le malo e fa o ia wa on le university ia na usau wa ele tausanga na molo mautinoa te no mo scholarship na la na tongia na o pase se sau wa na o fa mo e te tongia malo lo pase se to fo ia New Zealand ia na sa wa la no tal tonu an bo sa scholarship ia na scholarship ia ila ia ile wa bo ile pasenga form 7 ila ro amat mato bo male ai ngala sa tu nei sa mo mato wa on ai form 7 la lo i Wellington Boys College la dilo ia tu sala ile form 7 ina Wellington Boys College o tele fia tele i Wellington no fai si malu tele masan il malu sa fia u ngai akilan ia ma sa fai foi sina fale tono ni se tai mile vai tono la onga ia na sa to tar sanga ile officer scholarship ia ani sila pen fai no to e fa foi ia u ngai akilan sala na o le kwata mo la sa o a onga i Wellington Boys College ia no to foi ia ngai akila i Henderson High School fa mai la form 7 ia na mawala u a bursary il form 7 ia wi la sa to suila wa onga halfway through ia ono tam fire na wa ia ma le la wa
ia mo lo wa mano te alwa ile university of Kilani ia tolu tau sanga sa wa of Kilani ia mo lo la o fai long degree o le Bachelor of Commerce in Accounting po le BCom po le tusi le po le fai long degree le tau stusi po tau stusi mal su tus tu salai sutasi tau sanga atoano o bese mai mato nu ma le sutasi le no wa onga i salvo fata sa ne le mo mani usila to foi mai ia foi mai sa mo lus fulu tau sa eu sa lo fai nga luenga ile ofisa wa onga al toru masina sa fai nga no ofisa onga ia toru masina sa fai nga luenga ne tau stus ia fai nga luenga lo ofisa le economics development mo le si toru masina ia te lo mo le vano le EPC o le internal auditor ia o tala fea ngai te mina ma mai ma to ai ngole sapani ma to ai ia sa ma fai ngaluenga ia ai pita iane umalola umaluenga ile le toru masina ile economics development ia ai malolo ma to ai ngomai le tana ngaluenga ole afo ia o vitamina o expect ma tama mo ia tu sala o matongi ro te mana tu le matongi mo te mina tolu wafe fitla limas fulu tau sanga to tongi a e fa pena fo lon tongi mo le company sapani le sa fainga luenga tu sala fitu wafe limas la walma to tongi tu fa tasi tau sa ai na eselo malana ngaluenga o bo pole lo pe va fena to fa tumu le pule o pa mo afalma tu pe mo le wa o albes ia ate o mo mai le vano ile internal auditor le EPC asa u tongi fit wa feli masala ai isa ko kava to ale ia ele umiana o la kuina ile pena le ono masina sa tu sia ile EPC ia si tia lo tu langa ile taustu city si tia ho mo tongi ba tapo suli mafe ile ono masi ia fa solo ai na ile peono foi masina no taustu city ia to fielo o e pule ile ba nga ba ia tupe EPC ia no fanga luenga le EPC estu se fulu le tau sanga sa fanga luenga le EPC termino fa ma ba ia o sa lo le fanga luenga ile company National Pacific Insurance mo tau sanga on umaloa ina mato wolo mato ai ngai New Zealand fa o ngasi ma fa na ya o ngai New Zealand ya te o vilia tu polencia tau sanga na lua fe ma le lua vilia tu le pole polencia te mai tai sa pole ya tanga fainga luenga o mana o le pole polencia sunga ya John Fitzgerald tem faino foi mai batte fainga luenga ile mana misa si fainga luenga va ia tupe ma fai la tu sia company luaf man lua ma le lua ia sa taria ina ia pita ia na to suilo ma fa pe o fai si ele tawilo sau lai ti la fana ia te o luaf mal to village fo ia no ma fa wale a tonu e se ma fo ata no fo mai le ngata mo nga luenga le policia ia mo ma to fai ai ia tal venga ina usau na ngale to fo mai na te le so ani sau ni nga fa masino ngal ma to ai ngal to no swafa te le sa mo e ui sa o tau le ia sa manuia fa masino nga sa o sau ni mo le ma to ai se o la fa o sa no atono o stemi ana o tole le tulana a lo o langa o ina le na mai au sam foi fo ima na ia nga tunu sila e sa malo fai longa le Bachelor of Commerce tu sala le wo mai lau nga le ngai i polencia atono o stemi no fa si le tulana ia le ma watu le tulanga fo no e lo to mai fo i malanga va ana e nga du e nei nga nga fa tu nei fo i lo e wae e mna mi lava fo i fa ma oni male nga du ma losi wale vai nga nei me o se le ni tanga no ia ola fa si o le o
o le ai tam fai atu tofi o le fai ngā whiwhinga ale atunu o loma nei i masina fau. Ia se ia sa noa kapitoa lava i le tūmalo o lo e tam fai mai ai, le waa fonti, i le nganga whaalalo. Po la fo i se tūlanga o e tanga i ai i le tūmalo i le mea e ono tau, o le toi whaale leia, ni mea ni tamao aina fo i o lo o nofo ma tatanu i le tūmalo. O le a se vai o le a fosi se tūlanga ma se mo ma fo fau i ai, o le a whao ngā e mo lo anga wha amalo tu mai le a walfa le o tūmalo. Aro whawhitai. Ia, o le se tasi o i tūtāua le mato tūmalo. Ia, o au wala, mana o mia te le whale o wala le mato tūmalo. Te ilo le mato tūmalo e au pito sili o na mawalalo i tūlanga o au wala i. Ia tunu wato e au whima sa vai. Ia, tama tal tono na o le maunga, ma le vanu, te le maunga i. Ia e ui lea, o le matua ma nai o le mato tūmalo i le. Sila pe au o i tangata. Ia, o le tūranga la na taunu wha mombua, o le wha le lei o awala. E watu lei whale wha e o sa wanam sa le tele. Ia, sa wanam sa le tele le alwatu i musu. I tau lava i o fato. Tau wanto wha le leia. Ia ma talingal, tauna whai wha le talingal. A se tasi o i tū tā ua le, tauna tilo iei, o le whale le tisele i te elefanga. O le whale le tisele i te elefanga. Sa whai e le taimi au whainga luenga au avea uma pule o le vaenga e vaia ia tupe le IPC. Te mana tua le whainga o poloketi lea ma le whainga o ngā luenga lea. Ia, e se la ta tianga na i le taimi le na. A le ta tianga la ua i nei. Ia, ua uloa te le lea whainga o le a fo e a o le sio manga o le tūmalo. Ona o le vai le sau mai le. E sau mai le whale le tise, pe a umana ngau sia le tise le alu samu. Ta tono lo i ese li poti o le Environmental Impact Study, po se li poti wha tau le a fianga o le sio manga, o le tūmalo, mai le vai lea. E te tau ona toi tilo i aima po o ani whautuanga o whautua mai li poti lea mo le whale leia o le sio manga. Se o la fau esa no. Se esa no la o ani ni winga va aia. O ani me va aia ai le fale tonu le. Ma le afio le sio manga le o le tūmalo wa na tsa no ese fo le matango fie. Sa la wilo fo i ma fo le e tau la va fanga lo matango fie. A se esa no o ani ni folinga va aia e lo ai wa a faina sio manga ma le matango fie le o ia le matango fie le o fangalo. Ia, whafta o le sami la e whaingtau na i lo atu la ngau le la i lunga swa sami. Ia. Au te lo wa te le na whale tonu le amu. Ona o le vai le sau mai le sau mai whale le tisi. O le vai e sau mai lunga ia fulilo. Ale vai le i lunga ia fulilo. E le o se vai tafe. Tu so le vai e o lai pe le vai. Lai tafe mai ia vai timu. Ia, ona sau ai le vai na tele la le laula au pala. Lai tu tonu, lai sau va tasima le vai. O laula au pala la ia le alu mai sam. Le al watu ma te lo faisi tele. Na ma fuai ona whale tonu ia le ia ambu. Ma manongi ato ai le tūmalo. O sori. Io. Ora no, o sa no nga luna sa nga e se manong whale tonu. Io. Tonu e manong o to ai na. Io, manong pala ona o le whai os fofuanga la e tonga fiti ai le. Ia le pala le sau bese mai le vai le sa mai whale tise. Mana o mia la se a fo se tonga fiti e fai fa le lei e tu langa le pe ave ma mau i tai se paipa ina ia al watu le rit tai ia po a fo ni tu langa nei te ua ave fa i ma mau tai ai a ti le on fa le to te sami mo mo sa o le lo so a to po se fainga na tau ti lo ia ia al mena tau na ti lo po le al fa tuanga le mai le li poti le na fai
Pea sa fai whapitoa tangata iei le to mai whapitoa to inga tūlanga i o le a whaususi o manga. E tau na mana ia po le as whautuanga o iai. Ia, o le tasi tūlanga e tāua ia tia au le tūlanga lea o le whale le tise lea le IPC. Ona o whanua. Whanua ia lea o umana whai whamasinonga. O le tele o whanua ia iuta e whanua e o le e lalo o le waainga le whaafonti. Ia, e tau lanto e tilo ia po le ale sa tianga la il taimi nei po mo ai se tupe le tumalo il fanua le fa ngari PC po le al fa ngo ia wa le fanua to le lo tal tunu la wai le ai la lo le po le anga al va fonti on bela na tauna to e tilo ia pe fa petu la mai ia ia so fast pa fo esa no olona winga la sa no nga o fanua ia fa wai le el tise le fale ngausi le tise lea o fanua la vasa o le va fonti ia le o le tisa no i fa la fanua te le na ia e te tanto fa fo i le tumalo sa le tan le la o fanua le tumalo le fanua le fa o fanua le fa le tise o fanua ia le o telefanga ta elefanta ia al fanua le sa wai le vai le lunga ia ta tono fanua na le lalo le ainga o fanua le va fonti le la titilo ia po le ase fa manuianga le tumalo atola le tumalo ato ia o maua mai le fanua le vai le se me mo te mine o tele o loina po maua se me le te mine le anga o fa masinonga le na fai le na vai ai vai anga o fanua e fai o ese o te le rola po le ala tianga la e teni a te e ngai tangata la e o ai fai ma pisa mai ai ia a te le o lo te mine te roa fa tu a fai no ro ta ia se ma fai fo ina le ta te tama io tiro ia tu la e pepa na rolo ia o le la te o tu ma no ma me o e sila fo i ma e sila ngalo a tonga ese me falle e pe tu la i mai le fast o ani si te ma inga fo le fa persane ko ami si natural resources o le tu ma lo e ma fai ona nga i le tu ma lo mo tangata a wa fo ese se manuia aftai o le se tasi o me tau ia le va fonti o le ava e ola le ava ele ngata ava samo e ngata ina ola le ava samo ai olona quality po olona le e matua ese alma na yo le quality o le ava mai fang mai va fonti ya fatu sto sa tu ava mau mai sinu o samo le mena em tua mia ava mai va fonti no mai va fonti mata tu i sawango tawa i o fatu ia o le tasi tu e ta wai fo ia le va fonti o le meio metaulima ono le la au le natural wood for hardwood o le filele wa mata na sa tele ai peta yani e mo iwa o tau faiti po to ya na le ai sei filele a lo ia ile to mai ta leni e vanei nai mo meo ta noa o va o isi to nga metaulima fa nga ai mana mia le se tu langa fo ina le ina ia pe tustusia le fai ngo mea ina ia awa ne mo wat fa mawina ia le ta leni ina ia fai ona fa nga pe le lumana se fa manu le se o le te sa no o tau mo watu le la au ne o le filele e ma fo mai ona le ta ila lo fa nga mo metalima ele to ni la au fo e o la mai e to su o sa o le ele to wa se filele na o le ta la val mela ia ale o lai fo ala le filele su ia ia se filele te tau fo na vai natu langa pe ta fo natu langa ta o tele tiro e to le filele ma le tele usi la le mo tawanga le mo tawanga tawai ni ta telefo o le mo fo ia sa no ia o tau le mo fo ona na le tala va ai le ese to se va nga pe fa fen to
Ia le masani ia na tātou pe se ia le tasina me tau tiro e whainga malo le fast. Mo le replanting skin. Ai mai se ala ila au nei au ngā tele mo le tātou o langa ia so uma. Ia le ngata lai le tā leni vane ino o me tau lima whaonga ila au. Ia au mātou fui tele tonga vao ma maunga. Ia o ngā e whaini au wala fui nei o atu tū risi e o mata ia te maunga. E mo mata e tonga vao. Ia e fui e mau ai fui tupi. I nā tāta wai whaiona e whaini ala tō whaini whale whatawai mea tau lima. E o tangata tā whao i mani whale ato ne whai na atu no fwai. Overnight le weekend. Fia fo tangata mai whawhoi mata e tonga vao. Ia ale ti fia mai se le savali lungo i maunga. Mai mo meo iao mo meo manu. Ua lena o whanongo lo o mana. Whausia fwese no whanga pese no whanga hoi whaasao ele manu leo le. Manu mea. Man mea, au ina i o fatu. Me whapena le tano. Me whapena le te wal maun whao foi. E tanga te watu fia malanga i lunga. Mea an whao. An whao. O le maunga leo whao. Maunga whao. O le maunga mau lunga tele nei i popo. E al maunga pit lona lua na le maunga lunga i popo. Ia tūlanga na, tele ia le natural beauty o le waafonti e mwhaiona maua ia businessi. Awale soifua manbi o le matou tumalo. Ia o le si tūlanga tā ua aonga. O le iai le fufuanga e sosoani mai ia tama whanau a le tumalo i atunu i whafo. E whaini ni a fo ini computer labs. Aonga tūlanga lua uma o le tumalo. O computer labs la ia le ngata e late sapalaya mai ni laptops. Ala am fai fuena sosoani mai ia onga tamiti remote fai mai ala lunga i Australia, New Zealand po America. Wa tele tama whanau o ina le leia le tumalo o no foi fafo. Ala o uma no fo mai lato taimi em fai sosoani mai ia onga le tumalo. Ina ia fa peanto e fa le leia le ona bo o fai si fa no el taimi ne o tele no mai ti isinu wa onga i ona o le lavan fai a onga. A tal tonu o le solution ne leia le po le vai fo le leile o le lavan fai a onga. O le fa onga lai fafo. Ai fa onga computer sia fa onga le internet. Ja, fafta ia se yo la whapeo e sa noa, le tūlanga lea. A whai o le ua sa noa le a ua ofoina mai fo ile au nanga alon whanau le tūmalo o lo i whafu. E ofo mai le sosoani tūlanga tau aonga. O le whafsi, e mafua mai ona o ieise whale tonu lava aonga i le vai i le sosoani ato le malo, ma whai o ngaluenga le malo i a whale le uma me nei. E le o lava le tūlanga le wā lai ei ona apa ia ran whanau lai whafo sosoani mai. Ia, o le pumoni e mtua le lavan whaiao. O te taltonu la o le lava whaiao. A tonu o le tasi mafuanga la ina le lavan whaiao. Ona e le fia whaiao o atu nofo ia mātou ona o le mamao. Mamao le me nofo e mai lato ai. Se vanga nā la le whaiao e whailana ta avali. E mana o usua tuai e le mere nofo ai. Ele ia whaia onga tonu lava. Ia whaia onga le tūmalo. Ia lai fo i whaia onga isinu. Whaia onga lai i matou ia onga tūlanga lua le matou tūmalo. Whaia onga lai soifua i tuaisi. I nuu lai ia onga tūlanga lua ia. Ai peitai ane, ele lava. Le tai ona lava. Ona o le tūlanga nā o isi whaia onga ele o nonofua i tuao. Leo lo o nonofua i meo lo o maupaulo ai po o. Nari. Po isi fo lato wainga. Ia. Ma nei tele la persona la o fo mai. Ai whaftai i aron whanau a le tūmalo. Wa lato wofo mai a le ngata supply mai a le ia laptops. Ia a lato taimi e sosoan mai whaia ia onga. Ma ia. Whaftai atu le tūlanga. A whai ele isi si mea e fia sa no i tua lava i le tūmalo mea o le sila fo i mai finanga le tonto e whale. Whaftai, o le tūlanga le whaale lei o le tūmalo, o te mana o e tofu ale nu uma au mai e la tau mea la e la te whina ngalo e whaale leia. Wao le ia i
le tonu tato manifesto ale fas le 5 miliona mo le ati na e ino tu malo o le tupe le tu se miliona ale tu malo o le miliona la le fa nga yati na e le fa pe tu fa mo le tu malo au ati na e fa ma ite mai le tu malo e le fa tali le tu malo atu le malo e faini ati na e mo la tu fa ma ite mai la tu po ati na e la tal tonu e le lei ma nga mo la to mari o le ala so o si la fia o tangata o le ituai le tu malo fo I matanga o fio fa nga lo ma va fonti I se ati na e te si la fia wana na sa no le ava pe mfai fo ona fa pele tu malo ata o la tato ia le fa to anga le ava wa le e fa ma tato miliona le o se me fa pena sa ta ina na se me fa pena e mare si tu la me tau tu risi wa mo yo le fa le tonu tu risi termine a te lo to le le sta mi pa to e fa va le ta tonu to ya te mi to fa le ya mai o le tasina tu la e fai ona tilo ya ile e tu risi ia le fo I pisa so le waf ia le lo pe te o amana fo le tu malo e fai le wafu tua ia le al me tu wa ya fa pele ia bawa le tulang fo al mena e tawana o le fina ngalo le tu malo yo ia fa fta ia tu le sa no fo ma fa manino natura ia atonu le o se termine o le atu se avano la suma sa no pu fo le I tulanga e se o to avana tau le na nga e fo le van fo I le tu malo I se temi o to na ma to fe do fo I ma fo atu me o ma fa ye fa ta otto le van fai le fatino le ngata mo le tu malo le va fonti e fa per foi le tonu ato sa mo asi e sa no la va pe fa menino fo in tu la ngol to avana tauna ya sa no foi fa ma ati fa ta e mo yo le mato ana tau le sa lawina le taimile sa loia felo inga mai tu malo ia fai si tele o pula fa matala alo te mana o e tu watua na oni vaenga se fulu mai le mai le na va tau ato le sa ona le I fa mautuina le na va tau temi nei o le salo po le si lua vai aso e fa mautuina au main point si le ila tilo ia mo le si la fia e le tato watunu o le tu mombua o le si ti o pensione si ti lua se lauta la il masina temi nei se lau no lima la ia lo no wina la toru lima fa popo il masina ia ona lua o le a fa le a ina le la fonga fa a ona tolu fa le a ina le system le ka o le teams le da o le tax information monitoring system o le system e o le teams o matua fa fitauli tele company ele ngata le tau ngata le nei system ai lo tatonunga ele ai se me mana mi ai fu le system le ngata o le malo sa tau na tong ia system me pa pe mana na o e fa nga company al mele nei o le amo e company le tau le se io fa fili la sumo wala tsau no mai ele o se me tal fenga I lo fina ngalo le toina le tol teams o la sa o la emergencies o le teams la ku sa la tau mo fai le malo e capture o mai ia fa mai system le na ia pu e o mai fa tau ia fai le fale loa ma le se me le la na me la utanga ele le au le tau le fa tino ai on toa tau tala e le tau na ia se si fai ngo fie fai ya on matua sa tau o moltele company o se la wafe le tau I si company I tau sang install ai se ana mai le tau ma wa ele ma wa ma tu fo le na mi le system fatal lo watu me lo di si le ma le si ma le tau me na fatal ya tia ura ya tanga fatal ya nga au tanga le ona business fa stam ta fa ngol me le mo wal le na mo wal me na le mana mi system le fa ye me na
ala mau ai io e mau ai la fa tu le multi ia tai lo ia so ai mau so nga tu ke la e la man via istanga tale sa palaya ia masini ma le system me ton wana to tilo itu atu meia po ai la man via meia to la ia ale ma wa fatinga ina ile au fai business so me mau tino le na atu la mai le fast e kipi tual team se le fa ngai ma ia lo ia ole si tulanga le ia ina ile manifesto o le fa le ngai no tula fono e tolu ia na tula ese ile sa fa pito mai le fa tula fono ia o le swing o le fa vai ia ma swing o le tula fono fa no ma swafa ia ma tula fono a fo io so le tula fono ia tula fono na abs fo ia le va el fenga maro el fast o le si vaenga fia fa ilo atu o le soani le se lauta la el masina mo e ia afianga i mana onga tumau mana onga tumau so no ia e tu sala e o se fa manuanga le leina se lauta la el masina atanga uma e afia ile e no i mana onga tumau o le tasi highlight no o le 5 miliona le mo atina e tumalo nade 5 miliona le pe miliona le tumalo e ave soani e fai e atina e fa ma ite mai le tumalo e le fa tali le tumalo e yo atule a fo il malo e fai ala to e fa ma ite mai ya atina ia ona mai le tiro ia ile malo nade fa tino lo ia se o fa fsi tu la valansu o le se le ni nale la tu le tumalo o la to fa mai tia ma fai al tomu ile atina e fa mo e se ni ya ele se tu fanga tu pe foi le ele avel tu pe ele tu malo e fa so ai ave tu tongi ai le fai na atina ia le o le vinga la ofsi e fa la o telefo e la su a fai lo la atina e le o finga le tu malo ole manuia sa wai ia tina ene o ina la fo lo le la no fai lo na fa so la tu ma inga le mo mai ia tina ton wa mo wai nga wenga ta le tu malo ia ma tu pe mo mai me pe fa tau ia mo mai ia tina ia o manuia la na tonu la ma rie ia ole wa nga no na fitu ole palota le mai fafo ta lo a fio fafo se le soani sa mo lo no foi fafo ele tau mai palota nei ta tonu ele fai ngo fiel va nga le ai sa ili ele fas le se awala en fai fatino ona la en fai fatino i Australia ma New Zealand ma America le no foi nei sa mo le palota tua nei tanga tana ma ria lo ai mbao le la palota la ya le en fai palota sa palota fo io mo New Zealand sa lo ya que no foi nei ya o tele lo pole al me fai men malo ele fai ngo fi ya sa lo a lot a fai mo i pola le fai ngo fi a loto ia ma wala fai ia ma ria le lona val o le se tasi o highlight o le manifesto a le alfas o le tongina le malo o fai a onga uma fai a onga uma le ngata ia onga le malo a onga e kalesia famun ole ona wa sa no le ngata fai onga le malo fa pena foi le fai onga e kalesia o le mea pito silian ta ono whafsia tu. O lea ua awhia toi ma whaia onga whataita. Wa te minei whamei re tongi al malo e to tongi al mātua ma tangata ia pili o ia le tongi o nei whaia onga nei ang whataita. A le lala vea umai lalo talo. Ola u te tonu o le tasina le u toi whapopo iai ma ang whataita. O le lona iwa, o le toi loina o tula fono, whainga palota. Le afia ai le anga va o sui tau va ia wa pe se io swinga ina fai uma le malo I me io swinga o a foi tu la fongo fainga palota o le tamo fai le e a foi ia pui la to sui pui la to sui ma fa sa ai le o to isi tanga ta foe e fia fai ma sui tau va al tulanga tonu la vai mene o tula fono e tau ona encourage ai le participation ta uma a pesa io nei tula fono wa sai ti ai le au fa sa tanga ta ona o mai e fai la to masui tau va ina ia
tele ia vanoa e palota i tangata i le mo se sui o lato i tu malo ia male se fulu e tu i tu ave ese le fast le fainga le faina i le malo e pul e fili atu le malo ia pule nu ia masui te mai tai tu la fon na le ta jonu le na fai o le tulanga na te fa fo ia le fili o pole nu masui te mai tai inu mala la fanga e fili la to tanga pa mai le sa nga e fili atu le tu malo ai ni tulanga e ona fa le tonu tanga te le la te fili ia le malo le saule le sa no mo le tu malo o le malo le la fili atu tanga te il timing nei le fa longo ia o le malo le la fili atu le tanga te fa impul nu masui te mai tai nu te tas le ai a tu la mai le fast tu fa fo ia ile no e fili o sui ma dia o le atunga lunga ona o tu le pule ngal malo i me le tono o saule staula ma fili vai tu malo ona tonu la pe fo tu langa fo ile me le o le fai mai tau na o le sa o le ainga tau na no fo sa mo mtua lai mas fe awal malo fa lai mas fe awal mena pule su lo lo samo le fe awal malo le se fe awal malo e te fa tu la fo no ina ile be no fo sa o le ainga e pule su le sa o le ainga ile sa o le ainga me no fo ile sa o le ainga a fa ya tu asuli e alu le sa o no fo fa fo mo mai tu pela ia o tu la mani o le tu la le si to fa se tu la le o le fili to le malo o tangata i e pule nu tono nu e iei lau tau nunga na ufai tau e fo isa tūlanga e whakominisi o le e filifile to le malo tangata e o e vaia nu ma pitunu e whatonunga e whai e le finangalo le malo wa tūlanga na le la fōringa me whapena o le atu me finangalo le nu a la whai me la whai tunu malo ia atonu o lau o menino na tūlanga le le atu manunga fo i nā vanga tūlafon o na pauele o mea wale la se ilme ta se eto i ona o tata ia te rona o highlightinga o le manifesto le no mana o le highlights asma le anga e tele fa upunga la manifesto ai te o mea ta ua ia le te oto mai mea ta ua la fia fa fonga mai le atu faftai tele la wala o fonga na ua o manino atonu manino fo il fa fonga mai mal sisila la tunu tūlanga i ua o sa no e fa o ia ona o me le na tau ku muri le te fifa fide tu la o wa fo io le tenile na e ngalu e la val polencia fa pena e na u fale atu o lo te le la val fale tonu ma le tala le polencia e na ngalu e fo la ia ma e ta mo fai la va e fa mai lo ma va ale me la va tusi ma e ta mo fai ia melena na mo vai la vale le suinga ma o mai to fo i la vale polencia o la fa fasiti o le fo i to na le malo ma o le fo i to fatino le malo tu la ngale le mai o le si vale le ta o sa mo e wes ia le o ta tu va tu nei po to fa ti o sa ngata lun fa tu na mata mai la o ngau ia le o tu la i mai le covid o le fento fo i vale ale fo o to fa sempre foi tu mas esse vale na melhor vale ele na tu pe tu lang hapena ele fe vai ele mo se la ngatu ale la vetongi ya tu pe o vale li si no ne vale le se esa mo po ni fai una tal fe ngai e a wal se manu ya tu pe le ai nei me o tu ai me sa mo eu ja aftai mo le fa mo le silafia o auto sai es futa si le ata usanga sa o fengolo ngai ponesia o amata i le ponesia ya apelila o luafe malitol ai o ese le ya me o le luafe sfufa i ta usanga mo eto mai luafe malitol o tau le amatanga o le luafe maleono e tu sai a fo ia e o te watu tau sanga na tolu to o lot vai te watu to te le al fale tonu la e company e mo io te watu ne mo te watu o la e o bankrupt company Polencia io
ia o le nala sa tilo ale malo se fainga e fa le leia tili ai le tūlanga lea o le nala sa o le winga la upu bankrupt ko sa negative le equity o le equity tu so o le sao o sea ia ale faisea por shareholder shareholder e negative ele positive okay lo no winga la na le ngau lele ngau lele o le bankrupt ta tu le fa palang ia na faila ia le fufuanga e fai roale o le vai fola na sa ti le malo te mina ia fo ia e fai le fai nga pa anga le ma le Virgin Australia le sa fo mai roale Polynesian Blue ia na avelo le o va le tele ia e fa nga Polynesian Blue ai concentrate le Polynesian Airlines ia le regional ma le vale mo tutuila ia te o se vai fo le tele na matalona alwa lalo le atala ia ma nei ulava na tu sang na ngau mai ya tau sanga tolu ya sa amatela tu ai fa solo an la titi le ngau pe ya le ngau tai mo mono la tu over space fully ma miliona ya le vai tau sanga lona lua valu miliona tau sanga lona tolu fa miliona ia o lo le o fisu ya i lo le tai la o mata sanga ya to alu le Polynesian le file Polynesian Blue mawal profit ya Polynesian Blue a mai le Polynesian Airlines mawal profit ya Polynesian Airlines tem da sanga mo bole sa ave lo mo pule na file na vai lua le company tem na wa ave le company le fa ngai le Polynesian Blue ya vai malanga I fafo mawal profit mawal dividend al malo ai tu mai ata o male fa ngal wenga le fa nga yo ingal Polynesian like titi mo malanga ye tuila mal Pasifika ia o tau sanga umai e valu sa o fa ngal wenga polo fiti tau sanga umai e va nene pule wa pule senior company io lei mas tau sanga na mistu sa e talu ese pe to titi alu su 3 miliona le polo fiti ma we tau sanga ye va lo no mi to titi 3 miliona tau sanga pa average at the same time la sa polo fiti fo ile le Polynesian Blue e si tai mi pe sa nga o le Polynesian Blue ia na le mo le certificate na malo a tu sa la ya se tu per malo na to ya lo and at the same time la mo le polo fiti mai le va le titi ia no o ese la o tel ese wale to e ngau le company la bo positive le equity pe ia o te lo pe tosful pe la tosful miliona le equity le temi a le no falongo nei le wangalo e tau no ge tiro pe pala na ye le tau sanga le uni le luafes fuluiba e pe ia e tosful 5 miliona le tupengau paputu talu mai le lua festival fa le lua festival no winga tau sanga ia e lima o te loa maua pe volata se 5 miliona le ngau lawa ia talu mai le Samoa talu mai na form le Samoa ia pe o le nganga na la ofisi o le bela le fai toi o le toi fo i le malo e toi fo i toi fai le mele sa ngau e fo te momo ia tau o te le mamlama po le atua inga atamai le fai le nei tu inga la sa sila le le nga wai ale toi fo i toi fanga ia ta ilo ia ana fai bai le palmio au sa mo el temi le ia i pe si le ai pe fi palmia le company nga ele fi company profit ta ilo la ia tau lo no winga tau fai fa senga po le me fa le tonu le ma ho foto ina pe wona a mele le uta ol mele al mele anga uta ol mele le nga fa me sai mo le kwa se ol bena te atai po le ale winga le e mo e polo fit ia malo fa sta tele la wa le wa sa no ia no winga o tupe sa mo le alu tam fai ni va le o tupe maulo o tupe tia ila tupe tia ia le sa le a fo ile structure le sa ia
tu ese fai le Virgin le international yeah. ai fai le Polynesian Airlines le regional ia faafetaitele lava lo fianga fauoo tusa foi male nei afiafi ua nei afiafi ua mo foi lava no tate faataitana ai fo ia ae tuatu nei avanoa peiai lava se mea o fa o le leo faafigaloiga lausuga te fia sanoʻi ai ae li faaumā tatou kalama ia na ia leina o fai loa foi ai foi le ngata i ngaluenga sa fai ngaluenga ai foi si ngaluenga lau tele sa afia pe sa o tulanga le sa u fai aong ai fa vai tai mi le society lau tau stusi e umi stai mi sa fai anga pe 5 sang sa u fai aong foi fa vai tai mi le university a Samoa na lira sa u fai aong fa vai tai mi foi le university o Pacific ai saute ya sa bea ti akono ma te utupe ole apia ole lo protestano ya pia mo tausanga 25 e ova 25 tausanga ya maisia sa bea foi ma plestene ma sui plestene fai lautusi ma plestene ole society taustusi Samoa ya maisi tulanga mo fa pena sa o involve ai la contribution ai le tato uma ona tulanga SS ia au no fia fa ilo atuaia na yo so tanga ia o tau ia mo se fia mato ai o tau le swafa I sawango fa lo o tau ile swafa le fa wo ia ma le tel ia o swafa male pe ai fa le apuna ia mal swafa polo ai du filufi swafa se ina foi musumusu tamapua ma le vai masnu I mota ia o swafa tafua solovi ma sili sale au mua swafa fuatanga au lau mea ma swafa poloa I lalman ia swafa tu o isi umu maunga wai lo tufanga ma le swafa tupa I nu suatia swafa tu mavave ya maile swafa lua fale alo ma le sili lua tuanu ia pena pauna se me fi fa ilo at taimi nei mo le sia fi al mato na mato ai ngalo ka fonga bai nei tula tai la ti le lava fa wo after la la fioma tu sa foi male malta fa tana ne fa ia ona o le o fa muta I ta ia la tu lava no sa no fa ma ba tu su ta no ia samo after mo le ava no faina fa tano ai nei tula ia o te talitono ele o te umi staimi ele o pe to tolus fulu le yaso le fainga parota ia atono se taimi nei o te talsanga tuai mole fainga fit ile fainga fit finga tato no ina ia manuia le tato le afo ile anga ia tato no fainga fit finga o se fainga fit finga ta ua tele nei le tala fa solpito Samoa tal maile tula maile HRPP e vema fainga malo tato tunu tal tonu foi telinga luenga le leina fai le HRPP au tal tonu e peo so se mele leia e fal taime umai wa tauna ona fai swinga lo tal tonu wa tauna e swinga fo ona auto sila fia ma fo anga pe ona fa la lo atui ia fo I felo inga le fast mai tu malo te tasi na mato felo ai taino tu na le I umana felo ai mai si tu malo ia ai tausanga tu lava mo to lango mai si tu malo le va fonoti ia o la pule lava e fili ai su o tato tu malo fa tangisia lo sto lango ma sto fatuanga ilo nei tangata e vea ia masui o tatu tu malo e tau aveina le fo tatu tu malo ile saufa inga le al parlemene le silima tau sanga amata tu ya pelila ia o se tau sanga tu le mal fa lo tele tau wai ia manu tele ina le ia nei aso ma fofanga o ia tama I ainga tai taso tato tu malo I fa pela tu wato tai la fa tai mole vanoa o le wa ngalo na fa amatala tu langa ile palota o le suel fast ai pecha iane ia o le stala wa o le
sui tuto tasi ia o le mafuanga walaina le stala o sui tuto tasi ona na abela fa lo alo ile fionga ia longo e le stala ia ila lo le o le fast ai le stala o le sui tuto tasi e mo e o sui tuto o le sui tuto tasi le na te le stala o a ula o le sui tuto tasi mo le fast a fa pe manuia le tam fainga ia o le fast le party o te awa yatu ia awale la foi le fainga malo le lumana ia o se famtalanga le molo silafia awale aso palo te nei te o to sila atu pe papalota o lo tu sia o se tangata tuto tasi ia sa o tuto tasi na o tuto tasi al fast ia malfa lo lava ali e faftai atu le fionga fawo tu sa foi mal fatana ne yaso faftai folle mo le fauna ina mai lo temi ia sa se ia famamiele tua famamiele ta pausili famomoe ma famamiele tu tu po kala me lo fionga wa foi lo sa un yato foi o wal 15 ala tu ia lo famia lo famomoe o mamana ia samo ia na ua e fafonga me foi mai sila mai le il fatto no in foio le fionga a favore ia o le a tau va le fenga palotto lo mala nei le va a fonti ma o ia o le a o se sui tu tasi ai o lo le stala o le sui tu tasi o ia la o le sui o le fast ia man tu na tu lang ia Samoa o tatu poklame la vol to si matala langa ia o la lava ia to faina e te famasino ma e filfili ia ma fai foi lo famasino ma e mea ua fatano ina foi ma le fionga fawo ma e fili pe o to tau on to si matala langa ini si foi vai ngolo ia nei o lo e nei tatu fainga malo mo se awase manuia ma se le o lo mana e Samoa ia Samoa ia tatu pokalapena atonu foi este mi to fa wa nei pokala ia ai o fatele ta pausili ia famanuia pea mo pel so for la lei e nai tu vai ia alo famai foi nei tu vai ta tu fela este me ia famanuia tu le tu ia to fa se fo